Kihana kimako ni igumire aikari a itura ria Upanda mwena wa Ugunja kaunti ya Siaya thutha wa ndukenda family-ini imwe ka ukuru wa gatagati-ini ka miaka 47 na mieri 9 gucinirwo nyumba-ini ya utuku wa gukia umuthi ni andu matoikaine. Kurerikana Kedaya aria ni muthuri mutumia na ciana cio 7 ni aria kurerikana marahuthirire fetro gutafania unyamu uyu. Saa 6 usiku na nilikuwa nimeamshwa na harufu ya petroli. Lakini kufika nilipata moto bado haikuwa imeenea sana, nikapiga nduru lakini watu hawakutokea. Kweli ni kwamba kibui imepatikana hapo na kibui ya petroli. Na hiyo ni thibitisho kubwa kabisa, hiyo ni exhibit kabisa kwamba kama imepatikana kwa boma la mtu kumaanisha kwamba kuna mtu amefanya hiyo. Magikira ndeto eno mukonde maabitha borithi aria mekinyire itura-ini riri ni maugite andu ana gatagati ka acio 9 maheire na mire yao gutuika muhu. Kuratuika ni kwari na ngucanio ya mugunda uyu mbere ya igoti ritwithanitie ati family ino niyo nyene mugunda uyu gukuria wagucanagiria mugunda uyu na family ino agiathwo akorwo eherete mugunda-ini uyu gwikinyaniria muthenya wa rucio. Yule jamaa tunahofia kuwa ametenda hivi vyote. Alipewa shamba kiasi kidogo, lakini alienda akachukua shamba kubwa eka karibu 2. Sasa wamekuwa na mzozo, wakienda kotini kila wakati, akaambiwa kuwa atahama katika ile shamba. Kuringana na uthuthuria uria tafanitio ni maabitha borithi, mwikuirwo umwe uria kurikanite ta Rosaline Atieno Okelo ni kitio ngono no uria kurerikana niwe maragucanagiria mugunda na family ino. Mire yao ni twarirwo nyumba-ini ya kuiga mire ya Siaya riri yetereirwo gutafanio uthuthuria wa postmortem guku maabitha borithi makiambika uthuthuria wao. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.